24. Ngicela sifunde ivesi elilodwa. Hey, ngicela siwafake bemabili kodwa siqale kuvesi number 7. Bese siyahlela siyothatha uvesi number 3 and 4. Aswazi bemathathu. Psalms number 24. Sizohlela soqala sifunde ivesi number 7. Bese sifunda u 3 and 4. Incwadi yamaHubo 24 verse 7. Phakamisani amakhanda enu masango, niphakame nani minyango yaphakade. Phakamani ukuze inkosi yenkazimulo ingene. Mhlawumbe ake senze kanje incika zenkosi ngoba sisentabeni. Uyazi entabeni abantu bathungala. Jesus. Khona amavesi asithumukayo. Manje ngicela ukuthi before sithumuke yiwo then acise ngalamahubo. Funa nami ngithemtheke ngilingeke semayo. Ngoba usuyikhulumile lento yenkosi yenkazimulo. Manje ke ngisenile unya nesibindi sokuthi ngikhulume ngoba iqale kunje yakho mangifika. Kodwa ngicela sifunde u 3 and 4 bese ke siqala ku 6 sithi 3 and 4 sithi 7. Siqala ku 6. Yes. Yilesi isizukulwane salabo abamfunayo. Yes. Labo abafuna ubuso bukaNkulunkulu kaJakobe. Yes. Okay, mhlawumbe semayo singene mamsemayo bafowethu ngiyacela njengoba ngishilo ukuthi le chapter inasilingi ngoba sisibophile njengoba siyakhuleka. Hayi. Yiso lesi sengwayo isizulu uthi uDavide yiso lesizulu awungenani ke bafowethu ngenani ngamanye amazwi sikhona isizukulwane mfundisi esikade sikhona silindwa uSaul. Hayi ngamanye amazwi njengoba uDavide mina sengilida ndina ilandela uSaul inkosi ekade lidi isizukulwane esisilandela. Usethi ke nina ke nisizukulwane ehlukile kulesi esikade sisilandela. Ngoba laba kade behamba noSaul abakazi bamfune uNkulunkulu. Kodwa mina angikwazi ukuhola uIsrayeli bese ngamfuna uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngamanye amazwi uSaul inkosi ilide uIsrayeli yena mfuna uNkulunkulu yaze yafa ingamazi uNkulunkulu. Kodwa mina ngithi ke yini ke engiholayo enisizukulwane sokumfuna. Ngala sidleni usho ukuthi ke uthi uDavide ke njengoba senilidwa yimi ke gogo angikwazi ukuhlala singayofuna into kaNkulunkulu. Lalela uDavide la ube ingane encane engakaza izinkosi nje yakho inkosi uSaul ithi ake siyofuna umphongolo kaNkulunkulu ngoba ufuna uNkulunkulu ngalesi sikhathi befundisi bengesikho umfune emoyeni njengoba thina sesihamba sifuna umoya engcwele. Kodwa ngalesi sikhathi bekunenqukumbani bekunebhokisi okuthiwa umphongolo. Nomphongolo wakahleka kusekhona uEli. Lithi iBhayibheli abafana bakaEli bathi bekhonza ethempelini kwalahleka umphongolo bawulanda eShilo baya nawo empini kanti uThixo ukhona emphongolweni kodwa akekho kubantu abawuthwele
ezinhlizweni zabamthweleyo. Lithi iBhayibheli, yalwiphi phakathi kwamaFilistayini ilwa nabantu bakwa-Israyeli. Lithi iBhayibheli, umphongolo kaJehova bawushiya lapho, babaleka oFiniyasi bafa. Lithi iBhayibheli, kwaphuma indoda empini yagijima yehla phezu kwentaba iyobika ukuthi umphongolo kaJehova ulahlekile. Lithi iBhayibheli, waphuma u-Eli wazohlala sengayoduze nendlela ebuka indoda yehla phezu kwentaba ilokhu idabulisa izingubo zayo, ilokhu ithi kwaba nokulwa besethi umphongolo kaJehova ulahlekile. Lithi iBhayibheli, yahlala indoda endala, yahlala ngasedeyithini lesango, aphuma abafazi. Baphuma abafazi kanti umfazi kaFiniyasi uphakathi beyonalela ukuthi ngabe bayabuya nabayembethe empini. Kuthiwa beza abafazi umfazi kaFiniyasi weza nesisu sakhe, wathi mayisemile wezwa kuthiwa umphongolo kaJehova. But before basho indaba ye-ark, iBhayibheli lithi but amadoda yakho Eli afile lathole iqhegu kaManasese. Lithe masefika la lithi khona lo mfana mthomo inkazimulo ingubumba into yasezulwini, into noNkulunkulu phakathi, into ehamba nobaba, into ehamba namaqhawe imukile phakathi kwethu. Lithi iBhayibheli, u-Eli wavele wahluleka ukuhlala, wavele wafa. Lithi iBhayibheli, laba abafazi kwabonakala umfazi kaFiniyasi ebanjwa ngama-labor pains. Ngithi amelapha ama-labor pains umfazi kaFiniyasi kwakungesikhono ukuthi uzobeletha i-preborn. U-Ikabodi akasiyona i-preborn. Wafika ngesikhathi uSathane esitargetile ukuthi abathi befika abafazi bezala amadodana oFiniyasi, kodwa yini singasekho into yasezulwini, bazala inkazimulo ingekho. Lithi iBhayibheli, bathe bemlethela ingane bathi khona is the baby boy. Wathi bayembheka akakathi uFiniyasi the second, kodwa wathi unkazimula yikho. Wena mntana u-Ikabodi wazofika kabuhlungu, wafika ngesikhathi into yasezulwini isilahlekele ithathiwe ihlezi eyitheni. Lithi iBhayibheli, wakhula lo mfana azi ukuthi ngingu-Ikabodi kodwa nale ngonjwana yami nginayo into ethi lo mfana wayefuna ukubuza ukuthi kuba yini inkazimulo. What is the glory? Intoni lelahlekile mhla sifika? Bakhona abantu la ebandleni ezizogcina esizwa ngendaba ukuthi kwaba nendaba sekhona la ababubheka babekhuphuka khona abantu behlelo uNkulunkulu. Into ithi u-Ikabodi uyafuna ukubuza, kodwa ufanele ambuze ufile. Nasi period esongena kuyo ngemplana, ngoba ukhona abazalwa manje, khona le group ezalwa manje ezalwa ngama-tricks. La sithe khona when the praise goes up, the blessings come down. And no matter ngayibona lezi laba blessing bayaphuma ngoba batshelwa ngama-blessings, kodwa khona uhlobo oluthi izibusiso zikhona noma zikho. Kodwa khona kade ukhuluma ngayo senwayo mangifika la wathi sizobona noma ngabe asithi wenzile noma engenzanga uNkulunkulu ubizibulo lezidalo zonke namalunga wayekhona umhlaba ungalasekelwa ubulizwi laphakade uyigonyama yomndeni kaJuda ungafunga amajiki uyadlala izulu njengenkwabo wamisa umhlaba phezu kwensika uyawashintsha amafawenza amazolo wayekhona umhlaba ungalasekelwa ubulizwi laphakade iserafi nekhelobhima beyivele ziguqabuye ngobuso zithi mfanele uzuko noduma ukubona wahlatshwa wathenga uNkulunkulu ngegazi lakho kuzo
inkosi evukile enganamanye amakhosi asemathuneni namathambayo asemathuneni kodwa wethu thina akaxoka kasiloni inkoka wavuka kwabafika
ebona abantu bedumisa uThixo uthi uJehova washaya amadoda awu-70. Washaya 70 amadoda yafa sentana. Sabathi abantu ebeshemesh engesinto lethi yabulala. Hey. Sabathi ubani uzosigcinela lento? Yesithathu. Lapho ngena khona lesento yathathwa. Ayobekwa phezulu. Kodwa ingahlali phakathi kwabantu. Ngoba into ngathi ushaba kodwa ngiyozwakala namhlanje Ndaba yathathwa into yasezulu yazobekwa nje yakho phezulu kwentaba. Ushaba waphatha uSawuli wesaba ukuzolanda into entabeni. Wahlala nabantu eJerusalem kodwa kangabalandela into yalo entabeni. Uthi uDavide-ke nakho-ke lapho manje sesingena khona uyahuwa kuMathewu ku-Psalms number 24. Funda ku-number 3 nansi indaba yethu lapho eqala khona. Verse number 3. Verse number 3. Ngubani nje oyokhuphukela entabeni kaSimakade na? uDavide uyahuba uyabuka phakathi kwa-Israyeli. Uthi lethi siyahlala entabeni. Ngubani oyokhuphukela entabeni kaJehova? Ayovakasha entabeni oyolanda umphomo. Haleluya. Ngoba salokhu wahlala entabeni silokhu wabuya. Awubuyele eJerusalem uhlezi entabeni. Usakuthi ubani oyokhuphukela entabeni kaJehova? Ayosilandela. Hayi ukuthi uzovakasha entabeni. Kodwa ukhuphuka ezokwehla nento. Hey, into uzovakasha entabeni. Hey, into uzolanda into yasezulwini entabeni. Mawehla lethi igcwala uwehla nayo igcwele inkophe noma ngabe inkophe zakho iqhumile kodwa zibe noNkulunkulu noma ngabe ishiya lakho iqhumile kodwa mawehla wathwala uNkulunkulu noma ngabe ushabe frontali nje kodwa uthwala uThixo wakithi ngoba sifuna uThixo. Hayi buhle bakho. Yilowo onezandla esihlanzekileyo. Talented. Useyilambe ngaba-talented. Simlande ngama-voice vibrator. Simlande noma sizihosho. Ushabakatha namasa. Yilowo onenhliziyo ehlanzekileyo. Wazalelwa kanqabile babandlela abantu abanenhliziyo ehlanzekile. Kodwa abaningi aba-gifted. Kodwa abanenhliziyo ehlanzekile asinabo. Sinabantu abazonda abanye bekhuluma ngezilimi. Sinabantu abazonda abanye bebekade ukuthi beshumayela. Hallelujah. Usawuli mayidotshwa ezobekwa inkosi efuna imbono zikayise wadotshwa uthe esedotshiwe inkosi ayidroba yamdroba izulu ngoba abantu babemfuna wasethi nawe umuntu thina semdrobile bathi bayiqeda ukudroba wayesethi abantu abazomgada amasosha akube ngabantu abanhliziyo ithintile sikhawuleziseke ningayidla le entabeni. uSawuli ushiwe nenhliziyo yakhe kodwa bamsika udile banhliziyo ethintile. Kuthiwa kwehla uThixo wabathinta inhliziyo ngawani wayesemepha lodotshwa waqhubeka nalaba bamgagile. Kanti kuzovuma inhliziyo yakho Davide. Wazondwa uSawuli. Kwasho ukuthi uSawuli uzingela umuntu onhliziyo kaThixo. Awuyeke bazalwane nazi inkosi ayenza uSawuli. Umzingela abantu abanhliziyo zithintile. Asebenziswana nokuDavide. Lithi Bible uDavide wababeka ngendlela yokuthi akabamba nendawo yokucasha. Wabazoba phakathi kwabantu abafika abafisa ukuyalutha abigula yakhe. Wayithuka esengikhona ePenjab
amathe wayibika ngamathe khipha amafinyila wasenza uhlala kuthiwa amaphakathi kwabo ngoba engena indawo yokubalelezela ubani usawu ithi iBhayibheli wathi esambile ezenza isilima esingena ngqondo kwaba khona uyedwa uthi mfowethu hayi ndoda ngathi yahlala awusuyele lona waphendulwa abantwana bakwa-Israyeli igama kuba yi-national affairs ukuthi ubulele 10,000 uSawule ubulala 1,000 but wathi kuye waphendula ubaleka wathi asekambona la akangayithola indawo yokucasha kamali ithi iBhayibheli wayesenza isinqumo wathi into ezomsiza ngisezobalekela ebantwini izobalekela ukukhonela wabaleka uDavide bafowethu wangena phakathi kwegroup yabaprofethi kuthiwa makafika uDavide bafowethu anivumele ngishumayela le ndoda wathi makafika phakathi kwegroup yabaprofethi wafika kwamamadolo wathi ngisenayo indawo yokucasha kuthiwa waphakamisa izandla zakho uDavide wabheka phezulu baqhubeka laba kuthi uDavide usawezwa ukuthi lo baba lo esimzingelayo naye phakathi kwegroup yabaprofethi kuthiwa wathatha amadoda inhliziyo ithintiwe wathi hambani niyozingela wenhliziyo kaNkulunkulu lithi iBhayibheli uma efika igroup yokuqala yafika yathatha imkhonto yayo sekwayo kunokuthi igwaze ebhekele yavele nje yalahla imkhonto phansi yajoyina indumiso wathi uyaqalaza uDavide wabona abantu bakaSawule ney'ngubo zabo wathi laba bantu bebezombulala waphinde wathuma abanye uSawule wathi hlezela ubabulele wafika wathuma abesibili nabo balahla phansi imkhonto bajoyina indumiso kaDavide waphuma abesithathu wathi hambani uthi iBhayibheli uma befika uDavide wabona ifu nabantu bakaSawule idumisa kunye naye wathi ngiyabona noJonathan phakathi akhala wathi wena ngithanda njengenhliziyo yami ngoba ngeke umlomothe owenhliziyo kaNkulunkulu kanti ngenhliziyo yakho yathintwa izulu ithi iBhayibheli ithi Jeremiya imbi ingumkhohlisi ngoba lokho yazi kusho ukuthi-ke ifanele ukuthintwa uma usukhona sibonana ngey'nhliziyo asazana amagama kodwa amasithanda asengithi ngwawethu ngizwe inhliziyo yakhe hayi ukuthi ngizwe ikholasi lakhe ngoba yakhulu abantu kodwa banenhliziyo ezimbi banamasonto abantu kodwa inhliziyo zabo zimbi hayi bafowethu asikujajwa ezinto esizenzayo siyojajwa ey'nhliziyweni nina abantu ngibabona ngama-gift kodwa izulu libuka inhliziyo for the first time lokhu wabaleka wawa selokhu wahamba ngesikhathi ku-4 sihambe songana asikwazi ukulinda hayi abantu into kaNkulunkulu ngekho phakathi abantu bazokhuluma nje uthi hanizoduma ama-posters duma uThixo ngiyathela khona abantu mabasimele bezothixo yini uthi makaqeda listen church uthi makaqeda uDavide usethi lalelani asabe sokulala uhlezi entabeni ugade indoda yodwa usiselayo kanti le nto yabantu ayisebantwini hayi angikwazi ukulinda mina angijengoSawule mina angeke ngilinde ngizwa nqoma mhlanzana kodwa khona into elandela ihamba phambili lethi mahamba phambili fika phezu kweJordani iJordani yaqhekezela lesikhathi abaphristi befaka inyawo zabo phakathi emanzini amanzi ahlehla ithi ngabe asakhambela ngaphandle ebalekela umphongolo lokhu umile nabaphristi phakathi kweriver Jordani iriver Jordani yedlula ukubuka abaphristi
yabona umphongolo abawuthwele, yahleka yathi uThixo uphakathi kwethu manje. Phakathi emfuleni umfula wabaleka, umhlabathi wavele woma, wamemeza. uJoshua wathi, hayi madoda, izizwe eziwu-12 zama-Israyeli, thina ungene ngaphakathi kwelifa Jordani, kube yilona nalowo ube yitshe phakathi, akuthwale ngelawo itshe, niyotshela izizukulwane ngezizukulwane ukuthi uJehova wake wahamba nathi, ehamba ngokubala. Lithi iBhayibheli kwaba indoda yitshe, kwaba umphongolo. Lapho kume khona abaphristi kwaba indoda yitshe, kwaba umphongolo phakathi. Lithi iBhayibheli indoda zeJerikho ayikaze zathintwa muntu, kodwa zavuma phansi, abantu behamba bethwele into yasezulwini. Lithi iBhayibheli kwathi ngo-7 basebethi babetshela uJoshua, wathi umuntu wonke makathathe amatshalo, athathe amatende, athathe imfuyo yakhe, ngoba sezibuye ekhaya namhlanje. Lithi iBhayibheli kwayilowo othethe abantwana, kwayilowo othethe izibiya, bakhulula abantwana, kwathiwa sabuye ekhaya, yashakelwa ikhaya, kwathiwa sabuye. Lithi iBhayibheli bathi beqhamuluka, indoda umhlabathi uvele uvuleka phakathi, zavela ngaphakathi indoda, bafohla abantwana bezweni. Ngeke umphongolo ukuthi uDavide akwazi ukuhlala ungalandiwe ngento. Sithandaza kanjani ke sesiyathandaza? Behla ngenkani. Bathi nami uthwala ubuzi udonsa intaba. Ubambele ke bafuthi sesiyathandaza. Udonsa intaba ubuzi. Ziyezika uthwasane ukufika esibunyeni. Eligama esho isibunya yindawo engangayiwe yafaka uSinayi. Manje iy'nkomo azikwazi ukunyathela kule uSinayi ngekho. Uthwasane ukufika zashela. Hayi ukuthi kushelela amasondo angaphambili noma iy'nyawo zangemuva, zashelela zonke iy'nyawo. Kwaba yinkabi yashelela. Kuthiwa zashelela zonke lezi nkabi ziyaphansi ngezifuba. Kodwa umphongolo luzumkhontroli. Ziyashelela zona, kodwa umphongolo uzobhalansile. Ukuze wazizwa bayayidonsa ngentambo ukuthi nazi inkabi ziyidonsa intambo ziwa, wajika ukuze wayeka ukubamba inkabi, wazokhosela umphongolo. Lithi iBhayibheli wamshaya uThixo khona lapho, wafa uvelani uzi. uNkulunkulu uthi we-uzi akusheleli mina la, kushelela iy'nkabi. Wena ubambe iy'nkabi efuna uqinise ey'nkabini, hhayi uzi emphongolweni. Anginakushelela mina, ngisheleli mina. Angihambi indaweni esigendayiwe ngisezulwini ngisemphongolweni. Wayukaba ukuthi ngiyashelela, noma ngiyashelela ngeke umkhontrole manje umuntu, angisiyele wezandla zabantu. Ngibona usikhonela, ngibona ukuzenzela. Angikhona athi ngiyabuza athi where were you? Mhlala edala izulu njengendwabo. Where were you? Mhlala emboza umhlaba ngolwandle. Where were you? Mhlala ngishintsha iy'kola bafu wenza iy'kola. Awukwazi ukuqabangela. Kwathi angithi semayo noma siyashelela, kodwa siyawubhalansa umphongolo. Noma siyazi ukuthi impilo sesifika endaweni eshelelayo, kodwa siwudedele umphongolo. Noma siyazwa ukuthi impilo ayisavumi, noma siyazwa ukuthi inyama ayisavumi, kodwa umphongolo siyawubhalansa siya phansi. Sithi into yasezulwini ayikwazi ukulahleka ngoba sekuyithi semayo. Enganoba ubhemu bama nayo, enganoduma bama nayo, enganoJohn bama nayo, enganoSTkhumbi bama nayo, ayikwazi ukushintsha. Ngoba sekuyithi mashelela siyeke into yasezulwini, ngoba sekuyithi uma kushelela sesiyadayisa. Ngeva ngeke bakithi ngeke noma siyawa, kodwa into kaJehova siyoyibhalansa ngoba fanele iphele eJerusalema. Kulizwe
uyingane, noma ngabe ushusha umyeni wakho, noma ngabe ubhalansile financially, noma ngabe uyarishethwa, noma ngabe uyalahlwa, balansa umphongo, balansa into yasezulwini, balansa igubumba, balansa icovenant. Ubanjwa amathozi kuthiwa yathi le ndoda yo ulungile mawusekimi lo phaba kuthiwa zajika iinkabi azange beyisaya eJerusalem kodwa saya kule ndoda eDomu ithi ibhayibheli yabethi ukungena ingoma yangena izindlu iwile yangena imali ingekho yangena ngekho nemibhede yokulala yangena mawubuka irufu wawubona isibhakabhaka kuthiwa yangena almost 3 months kwavuka izindlu almost 3 months emva kwenyanga eziyisithupha bathi abantu uma kulesi sikhathi samanje sekwayo babezothi abantu beshuthe ngakuyo kwi-TikTok bethi before bethi after bethi before bethi after bethi before after 3 months ukuthi abasekhona kuthiwa zavuka izindlu zama kwakuziba abantu abedlulayo baya eJerusalem kaDavide bathi David inqabileyo ikhulisa izindlu lapha eDomu usiyebelelani baba leyonto ngabe nathi yasibekelela ayize phakathi kwabantu leyonto ayize phakathi kwethu leyonto ingene nje almost 3 months kwabizindlu zikaDomu uma befela umuntu wafegoli eginqike nemoto khuphuka amakhehla namakhekhe eKZN bezomlanda ngehlahla elinabeva bezomlanda laba bakholwa uma befika bathi lalelakhe umama lokelayo nqaba induku phondo lendlovu sami sekhaya uzohlala la ingane zimlindile bese babengene emotweni bethi bayidumisa imoto ingadumi bethi usuyibamba le moto ithethele siyahamba bethi mabefika eStandard mabefika eStandard bethi sathenga ukudla uthi uma kanjani nakhanyisa uyikhandela kwamoto yakhona iyakhanyisa amalayithi kusemini bethi ngima kancane phondo lendlovu babendube abantwana bamlindile ekhaya awukwazi ukuhlala la sesiyahamba esicela usikolele sisathenga ukudla izobe iqhubeka imoto laba bantu bayakholwa ukuthi bahamba naye lo muntu baphathe lihlahla nakhona linameva libambeni nakahle babamba bebamba besakuhlatshwa ngameva ukuthi basekhonela bena beshilo nje bethi sikusebantwaneni abantwana babodwa ekhaya because bayakholelwa ukuthi noma ifile akayeni uthi uDavide mama ulingisa laba bantu uthi uDavide kumbe ikhaya umfazi wakhe uthi kulethele ingwe emahlombe sesiyawulanda manje umphongo oshaya basana sengizwile bengiyesaba lento ukuthi iyabulala kodwa sesiwayilanda manje umfazi wami lalala abantu abamphuma manje usethi abantu abamphuma manje ngilethele ingwe yami emahlombe elinene uDavide wakhulile lakhe uthole uyifunda uzothola kahle kuPsalms 77 lapho ke kuthiwa wesethu uDavide ayisazohlabelela yebo nje umsana but namhlanje azohlabelela ngicela sifune umfana oyedwa ozoyilida idumiso
kuthiwa kodwa sizomselekta ngohlobo luka-32. The word 32 yigama elithi simselekte njenge-chief, a leader, a great leader, ezolida specially njengoba solanda umphomo. Kusho ukuthi asesihlabelelisa nombala ngoba sesolanda into manje. Ukuthi umuntu owalinda nowenza ukukhontroleka ukuthi ube neholo lika-Asafa uDavide. Wathi angisahlabeleli namhlanje, but you Asafa silinde. Lalela ke lokho uma iqale lofunda lakhe verse number 10. Lapho esethi khona wena owavula ulwandle. Njengaloya muntu oyolandofile uthi wena siyokhuphuka endlini ka-Adoni. Engawahamba no-Israyeli wena wawezulwa ngenkosi. Wafika ehlane wathithimalisa izagwaba zahlaba sandla ifa likaJehova. Emini wawuhlezi ngensika yefu, ebusuku wawuhlezi ngensika yomlilo. Uphinde waphinde ehlane wathi mangabe bebulawa zinyoka wamisa yethusi wena. Uma wabheka kuye waphola nowaselunyiwe kuthiwa bafose siyathandaza kubambeni bafowethu akwetha njiyakho ngicela stage kuninto umuntu layithuthisela ngemayesha uAsafa kuyolanda umphomola endlini ka-Edomi. Kuthiwa ikwazi ukuhlalisisa umuntu oyedwa lento, ayinasiza umuntu oyedwa lento, hamba yinto yabantu bonke le ayinasiza umuntu oyedwa lento, ayikhuphuke. U-Israyeli umlindile baba. Ithi iBhayibheli uDavide wayephethe ingubo yakhe yamahlombe elokhu ehamba kancane ethi ngiyathandaza Nkosi ayikhuphuke. Nkosi ngicela ungabi yimo yiphala yokuthi lethi ngakhuphuki kwa-Edomi. Kuthiwa zayikhipha iy'nkabi esekusisekile u-Edomi. Zathi bazikhipha uDavide wabala wathi hawu nazi ziyahamba. Wathi yahamba lento ibheke eJerusalema. Wathi ngenzeka Nkosi seyokuhamba ngomfana omncane ngiyikhumbule lento ngiyiqhuba lento. Yeswa lento ngumlando ngayo akaze ngiyibone. Ayikaze ngenzele lutho. Yahamba. Kuthiwa yathi kuhamba amakhilomitha ambalwa. Athi uDavide lethani inkani sihlabe ukuthi kwazi ukusuka la. Yaya la. Aphinde khanje futhi athi isikwazi ukusuka la. Yaya la. Elokhu ehlabele u-Asafa. My brother, it's a man. You had to come up as well. In Mumba, uDavide wakhwela u-Asafa. Wathi lalela Asafa. Isikhathi sakho mfana sesiphelile. Bengafuna ukuhlabela kodwa sengiyahluleka kuyibaba. Yathi mayiqhamuka nje esebona ama-gates aseJerusalema awu-12. Wamemeza uDavide. Wathi yima Asafa. Wathi phalamani masango. Phalamani masango. Ikani Nkosi kaZulu. Phalamani masango. Ikani Nkosi kaZulu. Wayesebenza wathi ngenzeka kube nabantu abangamazi abazalwa bengamazi. Wathi ngubani nenkosi kaZulu. Wathi uJehova sebawothi wena ozalisa nomhlaba afuleka basaka eJerusalema. Athi ngiyabona bengena nge-shift gate. Athi babengena phakathi eJerusalema wahluleka kuyibaba uDavide. Wathatha ingubo yakhe yamahlombe wayilahla laphaya. Wathi asisekho isidingo sokugqoka lento. Yime lokhu ngiyinjena ngigqokela lento ngoba isifikile into ekade sasiyifuna. Lithi iBhayibheli yami ngokubane wasayifa uDavide waselebrate walunguza uMikhaya.
Mountain of prayer. Avuleka amagate awu-12 aseJerusalem ney'nhloko zawo zaphakama wangena uDavide njengoba celebrate ejabule walunguza ngewindi uMikhali. Ubani uMikhali ingane kaSawuli? Ayikaze imbonise ize yayogana ingambonanga ubaba ayifuna uNkulunkulu. Ayazi ukuthi ungenani eJerusalem ngoba ubaba wayo waze wafa engakaze ayifune lento. Nesizukulwane ingakho ba-enda phesa ngomeni. Sawuli wafa esekwisa ngomeni egqoke ibhayi labafazi. Efuna ungabona ngathi inkosi wayefihla ngebhayi labafazi. Badala namhlanje abantu abahamba beshumayela ivangeli, abanye bengakazalwane beqimile lezinyameni, abanye beyothwala, abanye beyothatha lento betheka ingozi. Abantu abangena into esezulwini iyakhafula ngimakhalinyawo ngene e-18 nithi khiphandozayo khona into eyibelethe, khona into eyithwele. Oh, shut up, my you. Listen, church, listen. I'm going to close now. I'm someone. Tell the column of Senior Tenants. What another one was on first. What you want to be in one? As soon as one be home, Papa, go about to David, I never first. I can't go David in the world. What about you? Then I go see. Please, on us. Uyihlala mlekhonezana ingakwa endapha isidumo sakhe sigijinyiswa amanga. Mina ngiyamazi uyena ongaqonda ngayo iGoliath. Uyena hlaquma igama lesikhwama ngidilika nalo lokhudula ngeyinwele hlaphambana no-Israyeli. U-Israyeli wayehlala khuphuka phela eJerusalem. Akhudula ngaye lo ngiphethe ihamba lesikhwama ngathi kuwe likhisho babemeza abafazi eJerusalem. Bathi babemeza bafika thatha ikhanda babeka phezu kwe-coffee table eJerusalem. Bathi uzo
wena namhlanje wadelela impi yakho ngabe izimpi ngenqoba ngalo mhlamzikelo yisho ngenqoba ngalo mhlambelele nephele nezipho nephele bakotshelwe lo mhlambijetha nabafowethu ngizembhala amahubo 23 ngithi ngiphakamisela amehlo entabeni kodwa usizo lwami ayithola entabeni kodwa ngathola lo owenzile izulu nomhlaba njengabe uNkulunkulu amshaya ekhaya wathi mayishaya umnqumsibeletho wathi yathi bathola abantwana emshadweni wakho ngoba udelela indoda iselebrate phambi abantu abaningi babengamona uDavid uNqunu ngoba babethoka yabazana yazi uNkulunkulu mayisefikile angithi izibongo sewabantu kumalento zasiphamsele phezulu zakhe xa uyikhuluma lento senini ngisakhuluma yini ngeke ulimali ngisakhuluma yabazana uyazi makuthola sikhonza uNkulunkulu ephakathi kwethu ngineqiniso lokuthi ubuhle bethu usala phansi angeke kuphuma amafilila kuphuma inyembezi kuphuma amathe kusaleka ngeliphethe angeke uthi ungasho ukuthi my God ngoba mayisefika sithi my God asithi my God ngethishi asithi my God ngethishi asithi oh hallelujah ngethishi sithi mayonke sibe sefika inyembezi sithi mayonke ulizulu uyasabeka noma ishiya belikhandela malini lisala phansi bakithi mayisefikile yena uyabona ilipstick isala phansi bagaza mathe makeup isala phansi lolela mayesefikile yena Pagamani masa. Asiphamsele phezulu pagamani masa. Sondela msheko. Pagamani masa. Pagamani masa. Ingubani lenkosi madoda. Ingubani lenkosi. Over to you my brother. Ingubani lenkosi. So ni kusini